Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama tigayemyo JENA ALMOITE. Thank you manan iti tunggal maysa. God bless kada kayo amin. Manang Bianang! Hello kagayam na imbagmanan nga oras yo. Welcome back to my YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Manipud man kani kabsat kayla saan napud no nagantintay patangatang drama ita. Dear Manang Bianang, may papan kada kami ti kabsat ko ti pagtarayan ti kayat ko ngay padrama kan ka. Napili ngamin ti kabsat ko itagbalin na anobyo. Iso ano at dadi na magustuhan nga agdaton kan kuana, pabainan na. Rugyak man nga ron ti agsalaysay. May mga oras mo, Kayla. Anda ka din ni Manang mo. Adda manong mulo. Adda iji silad na. Sumra ka Nagyaman na ka rin, Kayla. Mabitla, tayo nagkutoy sandya apasarabok ni Manang mo. Ala, nagdakkel mo't day taasan dyan, manong. Talaga pinilik, tay kadakkel na ginatang aring. Tamok nga may napaborito ni Manang mo rito. Oh, excuse me aring. Ala, idisum di talami saanan, manong. Talagang amom ti paborito ni Manang ko aprotas Wala, nangruna day ta nalabasit asandya. Kay kayat na day ta. Unarod, kanayon agumatang iti sandya. Tapasaray igiddan na akanan numangan kami. Nga raw, nakitak no kasano ti panangan na iti sandya. Madlaw a paborito na talaga. Ala, orayang biit ni Manang tainak ayaban iti silad na, manong mulo. Pag-awi demon, hangko nga kayat nga makita ti panagrup-rupa data nga mulo, Kayla. Inkabiit ka sarita Manang, takababain mo't. Sapay amunang adda ka. Katibagam nga nasakit nga ipan ko kat hanak nga makasao ko nam. Mabaina, sikan at timang ibaga. Jack nga rod kayat nga makita ti panagrup-rupa na takasursuron ko. Makapabakwardya rupa na. Nalabas ka mat nga agsasao Manang. Nasingput mo't ni Manong mulo Ingka papanawan ko nakne. Hanak nga pagpungtutan, Kayla. Hay, sapay adda pasarabo na nagdakkel asandya. Burakak to pa iti sangwanan na. Ala, saan Sayang, kasaritam laangan ni Manong mulo. No talaga nga awan namnaman akin ka, diret saam nga ibaga. Tapno sardengan na kan asar sarungkaran. Sige man langan. Ay, makangag kanya kaya kakasakit nga sarita da dyan nga tao. Lukasta, talagang awan namnamakan ka nila. Nakasaganak mo't nga aguray. Uray man no abulan, wan no tawan. Basta da ko man namnamakan ka. Awan nga rod, hangka nga makawawat. Nilya. Agpakpakaasi akan niya anya. Sardangan na kon nga sarsarong karanta hangka nga kayat. Hangka nga type. Hanggang nga pagan ano, isong agbiro kay tisabaling aramam. Alang nga ron narigat mo't no ipilit ko ti bagikyan ka. Aklo nag-atigasat ko. Katwa na, kasta nga talaga ti rumbang. Ado mati babae edta? Alang nga ron, di ako nagbayag. Agyaman aklangan iti oras mo, Nilya. Nay, agim impake ka mat mulo, anak ko. Papanam. Nakagtrabaho dyan sudad, nanang. Nay, kalaat sa ti ipapanaw mo, anak ko. O, nanang. Nagpatulong ka dago si ti kalugaran tayo magtrabaho dyan. Napahayak mo't ngaminan kininilya. Iso nga umadaywak pa lang. Tapno makailiwliwag ak. Nasakit ngamin ti pan nakapaay ko. Idi pay lang nga ibagbaga kasardengamon nga arman ni Nilya. Tamadlaw nga awan pa nagusto na kun ka anak ko. Tiyamok agtinag mo lakanyak nanang. Saan mo lagtagayam? Ay, anya nga roda trabaho ti sir kami dyan syudad ngay. Bagar iti may sa grocerya nanang. Iti ka di grocerya apag trabahuan nagiti daduma babaraws kan babalasang dito'y lugar tayaw. Uy, nanang. Nala. Nasayahat mga road. Tapasig nga amom dagiti katrabahwam ijahay. Ni, Manong mulo, papanam, adda ka mo't dito'y waiting shed. Agurayak man iti tricycle. Ta agpasyudadak kayla. Si Kangay.
Papanamad, nagdakkel mo tabag mo. Sumra kak iti trabaho ijay syudad, Manong Mulo. Ay, lukas ta. Agkuyog tangaro din agpasyudad. Papanam ka di ijay syudad, Manong. Sumragak mo't lang iti trabaho. Inserrek na kaninistor akalugaran tayo. Iti grocerya pagtrabahuan na. Ha? Ala, nukas ta. May sa agroserya ti pagtrabahuan ta? Nag-applyak mo't ka sales lady ijay. Kastaya, agtrabaho ka mo ijay. Wen, damanong Nestor mo't laang kini Jopay akabsat na tinangisara kanyak ijay. Aya, may sangarod titurungan ta, ading kayla. Kasaya at mata nagkuyog kayo ngay may kayla. Mulo, nga maguray kayo. Naimbag man ta nagrana kayo. Nagrana kami ijay waiting shed ijay lugar tayo, Jopay. Ala, agsaka na kayong ruden. Tamang rugin ti trabaho yun no madamdama. Kan may sa abanay ti pagnaidan tayo amin na trabahador dito groceria. Man ti stay out. So ada tayo tagkakabalang stay in. Kaya, asino dyan sa kailim itay? Nagadumot tulbag nga agkakalumbite ni dyan pantalon na. Ay, big time da dyan agar-aram kanyak, tatang. Big time nga. Baknang? Wan, ado tilugan kan balay na nga papabangan na. Ano kastaya? Naimbag no barupay day jay. Kaslan na taangan mo time. Nasurok sa amot 40 titawin na. Wan, nga mayos lang data. Ubing pati kasta nga taw-tawan. Kayat mo day jay? Wan atatang, ngamhang ko pa lang nga aklonan. Agpakiputak matbaset, ah? Kano ngay nga aklunan nak nilya. Nabayagan nga gar-armakin ka. Nasurukan na makalawas. Unayan, nabayag aya para kanyam data makalawas laang. Ay sos, nabayag day ta na. Kat no idi ka ubingak. Kat kabayagan day ta makalawas sa panagaram ko. Maysa, wanod waal daw kat aklunan da kadagos ay. Kat sa bali idi sa bali matatan. Aklunan nakit din, taagasawatan. Hanak to nga tanga agladingit iti sidong mo, Manong Randy. Baka nga'y pagsangitan nakto. Saan? Apay kumapagsangitan ka. Paragsagan kakit di Tapag namayag to tibiyag mo. Adong, ti papaabangak abalay, kanvan ko. Iso nga agbyag ka akasla prinsesa iti puder ko. Sige nga rod aklonan kan Randy. Kat kano nga ron nga'y kasarnak nga'y. Ay, iti kabita na panawagan na. Agkasarta iti bongga. Ay na, nagmayatan. Ado man nante umapal kanya kon ano ano. Kahit kasano, datan. Wanan Randy. Mula, rumorta nga rodin. Dain ta agrambak. Rambakan tati umuna nga aldaw ta, kas agayan ayat. Apengay nga hotel mat nga dagos dato imayan Randy. Wen, tapno makainan nata. Nabannog ta nagpasyar itay. Iso nga ginanata mo ta. Hantamot nga nabanog, tanapantala ang nangan iji restaurant. Panagriknak gaming kat na pampanugak. Aginanata pa'y sa tanto agawit. Katawan nga rodan Siya kati makaam mo, Randy. Sorry Kayla, no agar makengga. Diyak mangamin mapaglibakan triknak. Bayat ti panaglabas dal daw. Na-develop mo tin triknak nga. Si kagayam tayo ayatag. Mang Mulo, anya laangan nga iti sawan ni Manang ko. Numaamuan na nga agar-aram ka kanyak. Nang runa pa'y no aklunan kan. Awan bibiyang ni Manang mo kadata. Di ko malaang maipapan kadata ti panunutan ta. Kinapudno na. Kababain ko mga ibaga dayto Ngam, alaman laangan. Nabayag mo tin akras ka, Mulo. Anya? Agpaiso Kayla? Wen, iso nga aklunan kan. Oh, agyaman na Kayla. Kayla, asino dyan nakamotor nga nang itulot kanya?
Hang ko nga makita jaro pa na nakarikap mat di helmet na. Ay, ni mulo day jay, manang. Mulo! Apa ngayon tulod na ka? Wano inarkilam jay motor na? Saan, manang? Adan nagkinaawatan mi. Aniya! No kasta? Insublat na ka nga inaram day nga tao. Uwan, manang. Kat inaklon mo mat. Una, tayo ayatak mo't, manang. Ay, hang ka nga panunot nga. Ah? Ni, api ngay akas tati sa umanang. Amom nga binastat ko, inaklon mo mat. Isungarod nga hang ko nga inaklon, taha nga pasado iti standard ko. Sa balit standard mo. Sa bali mo't kanyak amanang. Ay, diya kaya't ni mulo nga para kanyam. Hang kayong agbagay. Sinaamkit din ta na sa papay lang. Agin inayat kami kinimulo, manang. Ay, basta ang ko nga kayat na dyan nga agbalin nga bayaw. Awan na pintas nga masakbayam, ijay tapada tamat nga mamermeraot. Ne, apay amalmalday ka kaila. Ada ka di panikot mo? Kasano, Jopay? Panawan na ko ni mulo. Ha? Papanan na? Nagpakadan ijay groceria idi kalman. Agap-apply ngamin para abroad. Anya? Kasta niya? Ay kat mayat ano maka-abroad. Tapno daras kayo ang makaurnong. Ken, saan kayo pangagkasar? Saan pa'y Taagurnong kami pa iti pagkasaran mi, friend. Wen, mayati kasta. Panunutin nyo pa nga umuna tayo masakbayan nyo. Sa bagay, mabitlaing aglabas ti tawanitan. Wen metkit di Nila, bumangon ka ditan, tayong ka mamigatay. Mano nga aldawan na kasta ti Jermaw. Aglaladot ka kanayaw. Ay, adda nga rot kayat ko nga kanan. Igatangandak man itinitib nga mangga. Ha? Nay, apa yan? Aginaw ka. Uwan nga rod. Ngamahang kayo nga madanagan ta ikasarnak ni Randy. Bungga pa yang nga kasarti mapasamak. No kasta, ibagam ta pagsasaritaan tayong ti kasariyaw. Ibagam ta dumanon dan. Uwan tatang, basta igatangandak nga rod iti mangga tapno sumaranta tiriknak. Nilya, kailo ka una yun. Randy, ada ibaga kanyam. Jak amo no maragsakan ka wanuan niya. Anya tayo ta? Masih kugak. Anya? Ni, nagbiit mo tan anakargaan ka. Kitnam na minsan laan ilaw anta. Kat ada ka numat nga talaga ti kasta. Kan si kalang mo tinakagaraw kanyak. Kasano daytan ngay? Ha? Apay, ada problema? Han mo nga kaya ti panagsikog ko? Ay, ukwa, sana kasta. Nung naklaatak lang amin. Dumanon kayo kanon ko na ni tatang. Sige, takasaritak to dagiti tatakil ko. Agawid ak ije lugar minton bigat. Tay nakayaban ida. Ayandan ngay, manang. Itay pa yung urayan tayo tinobyom kan ti partidos na. Ngam di damot la sumangpatan. Aldawan. Ay, hangkaman mat nga agganat, Kayla. Suro ang mamatag uray. Na traffic da siguro Dinamag mo ka din no ayandan, manang. Han nga ron nga makontak ti cellphone ni Randy. Tawan lakit di signal na. Ay na, makiasawa kan, manang. Kalaat mo tipan nakiasawam. Kan masikug ka pa yun. Adanton ka, anak ka. Wan kat kumusta kayo matan nga kanimulo? Sini na amon? Saan Tagin inayat kami mo't, manang. Agkasar kaming ton. Apaman makabakasyon manipod abroad. Ay, nakasta? Nag-abroadan da dya nga mulo? Wan, kapampanaw na laidi na minsan akalman. Kat na ko na adyakon agsubli iti trabaho. Taisula ka nun kag trabaho. Nene. Imbag mata naka-abroad da dya nga mulo? Angam, oray pay. Hang kayo latang agbagay. Ha? Nilya, awagan man Genoviaw. Nagbayagdan nga Matiktikanan dagiti kakabagyan tayong agururay iti idadanon da.
Apay nga may nga inay, ayaban nyo dagit nga tataw. Kat dumanon da pay laang mat, hang kami pay mat nga agkasar. Kayat da nga ron mo ti dumngeg iti saritaan. Isong awagam no ayandan. Upat nga orasin nga gururay tayo. Nakabaybayag damay. Hello, Randy. Hello, asino da ito'y? Ni, da kayo kaditinanang ni Randy, nana. Kadwa yung iso na, ayan yun. Anya nga ina nga ipagbagam. Asawak ni Randy. Ha? Asawa? Apay, asino ka? Anya't masapol mo iti asawak. Ada kami dito'y airport ita. Agtor kami ijay abroad. Anya. Ay, ikwa. Kaya't ko mga kasao. Ada nga may napatag nga ibaga kanya na. Awan, mabit lang tanapan na nag-CR. Ay, aday tamot gaya man. Sweetheart, adawag mo. Kasaritang biitan. O sige, panawan ka pa dito, sweetheart. Hello? Randy, agpaiso aya nga ada asawam. Uy, isa pasin siya kan. Sorry no naglibakakin ka. Di ka mabalin nga ikasar. Ta kasado ak iti mo ng asawa. Kat mo ikatlon nga asawak ti kadwak ita. Anya, kasano ak nga rudan nga eh. Kasano nga ito si Kuko. Namnaman may manlangan tayo umayo tadta. Ulbut ka matgayam. Awan babain mo. O sige, bye. Ay, kasarsarita ka pa lang. Hello. Ay, kasano ak tadtan ngay. Itata nakapagpasngay kan. Anyat planom nilya. Aga playak nga aga broad tatang. Kat dawatak titulong yo kani Kayla. Aw-awiran nyo pa ilang ate anak ko. Di ka madanagan, Manang. Di mi baybay anti anak mo. Ay, agyaman nak ading. Hang kayo nga madanagan tano makaabrodak. Pawitan kayo nga dagos iti kwarta. Molo? Ha? Nilya, si kamo ganda ita. Kunak tupayakan nga si kadata. Ay na, talaga nga nailat tilobong niya. Asino nga ti mangipagarup nga agsarak man ng tidalanta? Katitoy pa abroad. Naibagan ni Kayla te panag-abroad mo dito. Gamjak ni namnam makita ka. Wan nga road. Unay matan, intortorong sa matnegasat. Kat kamustan ngay? Aywan, intag merienda ta pagis istoryanta. Ha? Ay, kauna, Nelia. Kat kumusta kayon nga ija kabsat ko, Molo? Saan kayon samat nga naragsak? Ah? Saan man? Naragsak kami, Nelia. Agbakasyon na kinto numay abulan. Kinukas ka no? Agkasar kami. Ha? Ay, saan pa'y Anya kayo matan? Urayan nyo mati pa nagbakasyon ko, Sakay to agkasar. Ngam, ag-uray ka kadi. Di ba inayat nak mat idi, Molo? Apay, napukawan ti panagayat mo kanyak. Kwa? Oo na. Nabayagan. Manipod inaram ko ni Kayla na ibaw ingking kuhanan dayta. Anya? Nagsakit mo tanda ta nga ibagbagam, Molo. Ang uray no kasta, ipalapal ko lata dato'y reknak, Ha? Kinapudno na. Adalimad nga panagayat ko kanyam idingam, binaliwalak lang. Tati amo kat hanga pumintas ti biyag mo. Ngam tatabi mak ng kamatan. Adun tinaipundar mo nga sa nekwam iji pagilian tayo. Ay, nakababain man ngam awan mat siguro dakas na no, ibagak ti pudno nga marikreknak niya. Pasensya kan. Ngamadan ni Kayla nga ayatag. Ay, basta. Syakti mo na nga inaram mo, ide. Syakti mo na nga ayat mo, Molo. Sublian tan anje na palabas. Papuskulak kong tirupak. Siya kong tag-aram kanyam. Molo, I love you. Syakti mo na nga ayat mo, di ba? Siya ka ati pakasarap ko, ma.
Anya? Hello, Manang. Hello, Kayla. Nagkita kami kinimuloy iti abroad. Ah? Kasaya. Kat nasaya at agbakasyon ka no inton umay abulan ni Mulo, Manang. Ay, hanan nga matuloy ti panag-awid na, uno panagbakasyon na. Taurayan na kano. Agkuyo kami to, ta isunto ti panagkasarme. Ha? Anyat kaya't masawan, Manang? Nakaamiris ni Mulo, Kayla. Siya kanutiin mo na ngamin nga inayat na, iso nga siya ti kasar na. Anya? Agpay sumat ngamin, di ba? Siya ti mo na nga inaram na idi. Iso asyak nga ti rumbang nga ikasar na Naginaram kami iti abroad. Iso nga lipat mo ni Mulo, anya. Anya? Hello, Mulo. Anya di inyawag ni Manang Nelia. Agpaiso ka di dayjay. Ibaga na nga. Anya? Iso ka nun ti pakasaram. Anya? Ay, awang kinapudno na dayjay Kayla. Kinapudno na. Kanayon na kawisin arumwar. Yung kanayon na magagkagkad. Kanayon na nga ibaga asubyan mi kano tinapalabas. Kat kunak may, awan rumbang asubyan may, tawan mo tinagkinaawatan mi ilay. Mulo, amang ano masulisog ka iti kapsat ko dita. Saan? Unay ka na ya. Di ka katimadanagan. Kauran niya't mapaspasama. Si Kantulaang Jayatag. Kit urayim ti panagawid ko. Tagkalay satan. Kayla. Agyaman ak nga rod, Mulo. Apaman ang nagawid ni Mulo nagkasar kamin kat saan na nagsubli iti pagilyan ang naggapuan na. Nag-apply iti sabala pagilyan kat ita alaan na kon iti mabiit iti pagilyan ngayan na kat agtrabaho kamin to na dua ijay. Idi damo nagsakit tinakam ko iti kabsat ko gapu iti naramid na. Ngambayat ti panaglabas ti aldaw naiwaksik matlaang ti sakit tinakam ko. Kat kaasi na nakasarak ni manang ko iti lalaki nang ikasar kan kuana. Kat naragsak damutten asa nga pamilya. Alakastan tugayem mo Kayla. Alaga gayam di tamanan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, wano kapadasan ti maysa, kabsat dito'y drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama ti gayam yon, JENA ALMOITE. Pagyamanan manan, tingkay panagdangag. God bless kada tayo amin. Manang Bianang! Hello kada kayo amin, manipod ka ni Kabsat Juan, san napod no nagantin tay drama ita. Dear Manang Bianang, naladawak ka ng asawa ta nasurukak 40 titawan ko idinaadaanak iti nobya. Gaputadyak kaya ti makankanchawan, ing karigatak tinagaram. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ay, nukasta. Mga sawa kan, Juan anak ko. Wala na. Ay na. Nagsaya tinadamag data. Ay maragsa ka naklauna yan ako. Masadutak ko man ang mga asawa. Nga madumot nga minti mangkankansyaw kanyak. Kasursuron ko pa yung ti makankansyawan. Makadandanog ak na damang kankansyaw kanyak iti baak. Ay na. Ay, kasla di ka pala na iruwam ka dagita at tao. Amumbay nga do ti managkansyaw dito'y lugar tayo. Wan nga rod Amin samot na natattao dito yung lugar tayo kat managkansyaw. Sapay no isuda mat ti kansyawam, mapikunda. Alala, di mulatan ikaskaso dagita at tao. Sa nabalay, ta saan da kantaw na makansyawan, ta mga sawa ka na nakaw. Wan mat kat diya. Ala, agsagana kayo nga rod, ta dumanon tayo nanan. Sino nga'y may asawaan ni Juan Kasinsay? Taga kabangibang nga ilay kasinsin Juway. Agkasaran jay ka anakam. Awan taon ti kansyawan yaw. No kasta. Graduate nga rodan ani Juan iti kinabaak in sandalya. Ay, uwan na kasinsin. Naimbag nga raw ta nakapanunot mutlaang. Kuna lano saan ako na maadaan iti apo kaw. Okay.
Naimbag ano, ubeng jay asawaan na. Amangan mat no bumakitain. Di saan mat la makaanak no kasta. Ay, ubing pay, jay nubya na. Agtawin la iti 25. Ay, kalalaingan na karon ah. Makaanak pa'y daya iti 5 no 7. Ado na itapito. Uray talulaeng mayatain. Malangaron. Nasayat unay ta makaasawan ni Juan. May kanmanan iti lauya ti bibig na tao. Asino ti alain nyo nga abay inton kasaryaw, Juan, Edna. Jak amo ka ni Edna, na. Isaw ti makaamo ka na kita. Ay, kwa, agbingay ta Juan. Mga lak iti partidos may, ta mga lakamot iti abay iti partidos yaw. Ay, uwin may mayat no agbingay. Hala mo ang dagitay baak. Tay suda ti agabay anak ko. Anya? Ay, parang makaasawa na mo tayo no agabay da. Naimbag no kayat da. Ay, kayat da. Pay kita sa adin ngay. Bayap, tasyak to ti mangibaga kadakwada. Adaw, ti baak akakabagyan tayo. Sige na nang, tapagpaparisan tayo da. Iparis tayo dagiti kakabagyan may ababalasan kan babaraws. Naimbag lakit din, time salbar na kiti kinabaak, Edna. Ay, win awan ton timang kang kantsaw kan kaakas iti naibagam kanya. Wan nga raw, may stressak ide, tunggal kan-kantyawan dak. Isungay ta, nga, dagita ama nagkantyaw. Napintas kan ubing pa'y tinaasawa ko naman. Basta di ka ko magbalbaliw. Juan, sapay ko matagtali na ti kinasingpag mo. Uy, apay ko mga agbaliwak ngay. Inborn ni kinasingpot ka. Isa amatayak madla na singpot laktaid na bakit. Itatanalpasan ti kasarta. Aghani mo ta mamut, Juan. Ha? Pailaan? Saan na ita nakalimon? Gastos lang na ita. Kasta nga minti naramid ti kabsat ko'y dinalpas ti kasarda. Naghani mo da. Idi kwan, nagsikog adagos di kabsat ko. Kan uray di insan ko. Kasta mo lang ti naramid da. Kan tagayim ko. Nasikugan da maadagos. Ket sika aghani mo tangarod no kastati ko nam. No siya klamay sa oray saanan na ita. Ang mala, pagbigyan ka, Edna bakit? Nakasangput kay mo gaya mo anak ko. Ay, kumusta nga iti honeymoon yaw? Mayat ananan. Iso na lang, takas lang na bambano kaklaunay. Ada yung amin na lugar tinapanan may. Madungaal daw yaw itinapanan yaw. Sigurado daytan. Maadaan aklakit di atagusan iti apukaw. Una. Namnamaan niya, ngayon ton umay abulan, masikugan ni Edna. Ay da! Sa ite na kao na makakita iti apukaw. Ay na! Karuprupak tukuma! Triplets ko mati sikog ni Edna, tapno maminsan. Nauray hoston ti triplets no kaskasanaw. Ay, nagmayatan ngayon no triplets. Ngam, uray singin. Ayos daytan anak ko. Uno, uray may sa mayat lata. Nalangar, ta iturog ko man biit na nang. Kaslak mo't agtrangkaso nagapoy ti bandog ka. Edna, kumusta nga iti asawa na? Ay, mayat alin eh. Naragsak. Kahit kasanaw, nasingput mo lakaday ni Mang Juan. Kuwan nagagat pa yung agtrabaho. Nawan trabaho na, saan latang agtal na. Di lararamidan na ijabalay. Ay na, nagmayatain. Ay, awan sa pa'y bisyo na. Awan apulos, Lini. Trabaho bisyo na. Kat, intriga na mo lang, te matmatgadan na kin ka. Kuwan siyak ti para gamiti kwarta may. No, naimbag pa'y. Ngamsyak ngay. Ay, sugador lang nga rodan jay asawak. Artag babairo pa'y. Uray ko manusan ngis tambay. Ay, konsumisyon na jay asawak.
Kasano nga rod dagiti mga anak yung ay, no awan trabaho nila kay mo. Ay, nailumlum kami ay iti utang. Puro utang, tikan kanon me, Edna. Isu nga ay na po, apalan ka. Tanak katumpong ka, iti nagagawit ka na singput nga asawa. Sana kas iti asawa. Nakasadsadot. Diyay lamamuto, ti paggagatan na. Awan ka di pa'y, Edna. Ay, awam pa'y nga rod lakay. Kunak no addan ngam na dilay lagayam ti panagbinolan ko. Apay ngay nga ta. Kat ipaspas nagtamot ti makabukal iti anak. Un nga rod Angam di ta mapukawan iti namnama lakay. Ay, bambanog laeng no talaga nga awan. Ha? Apay ngay nga ta. Sino nga tangay ti ada diferensya na kadata? Awam mo siguro, Juan. Saan nala siguro at pay ita, Wano ada puliyo abaaw, wano Lopez. Ni, awam mo't, Pulimin to pa'y tinagado ti anak na. Tadagiti kakabsat kan kakasinsin ko ka pinaaduan day ti anak. Imposible mo at siyak ti ayan ti diferensya. Awan pulimi akasta. Ala, anusan tangarodan at agura hilakay. Saan na pa'y siguro at ita? Urayan talatan. Kahit kasano nga insan. Nakabukulain dahuan iti anak. Awan pa'y magkasinsay. Mano abulan dan nga agdindin na. Saan pa'y mo lang agsikog ni Edna. Nay, apay ngay. Kumapoy sabat jay kaanak kasinsay. Ay, agawaan na tasambutan at agputaw tanay. Mapanan titawad na. Kasta nga rod mo ti ibagbagak, insan. Talagan sa nga awan pa'y. Langasawa kang agpaisaw. Ngam awan mo't putot, maho ka anakan. Adan to, uncle? Kumapoy kan samot nga main ka anakan. Nangikas kasar ka pa ilang araw. No awan mo't putot, maho. Awan useless ka anakan. Apay aya, adidak sarsardengan akan kantsawan, uncle. Hindi awan pa'y asawak. Kanayon ti kantsaw yu kanya kamay sa kabaak. Itatanang asawak. At dalatamot pang kantsawan yu kanyak. Apay akasta kayo? Nanay. Ay, di ka nga rod agunget. Abarok. Rabak ko lang, mate. Di ta kayo malangan. Tama nga no makadano ka kadina oras iti kalbo alakay. Edna, manutawin mo? 26 kun friend. Ala, sambuto mo ati aganak tanay. Mapanon titawin. Ay, awam mo nga rod. Apay no, aghanimon kayo manan. Sa balimot a lugar, ti papanan niyaw. Busy ni Juan. Kanayon ti overtime na iti trabaho na. Ipagam ata aglibpay laan. Uray man agawa no awan to mo anak namang tawid iti apelyido na. Huwag nga rod. Sige, padasag to nga ibagakan ko na. Ano kaya na? Apay, saan mo ka di mabalinta aglive iti trabaho, Juan, lakay? Apay aya bakal? Aghanimun ta kumamanan. Agrelax tamot uray sagpaminsan lang. Bareng maadaan tan iti anak. Padasan ta ka di taghanimun iti sabali manen a lugar. Ay na, gastos laday ta. Kan sayang ti trabaho kung naglanganak. Italaang manan nga aglive ka. Yaran, bambanog laday ta. Talaga siguro saan ta agasat ti maadaan iti anak. Di ta kumamapukawan iti namnama, lakay. Napukawan ti namnamak bakit? Aklunan talatan no talaga saan ta maparaburan iti anak. Saan ba't laada ta ti kastan o bilang lang? Ado, ti awan anak na dita. Iso nga ayos lang dita. Alala, maturog takit di. Nagsapa pa'y lang maturog tan. Tawan mat aramidan tan, di maturog tan. Kasano nga ron amadaan tayo iti anak, kag sadot-sadot ka mga men. Bambanog lang dita. Maturog takitin.
payakas ta tilangam nga imay dito'y balay, edna anak ko. Naimbag pa'y ni Manang ko, masikog man gaya mo, nanang. Ha? Dayjay ma, itakabsat mo ma. Di na mo ti aktipid iti anak. Masikpay la jay inaudi nga anak da masikog manayin. Mayat ki di ati adut anak na nanang. No, adda maipakan. Ngam kas jay mo nga raw nga awan trabaho jay bayaw mo. Jay mo la agputo ti paggagutan na. Nagagait nga agputot dayjay. Ay, sana all, nagagat. Nagagat mo jay asawam Kanayon pa'y nga raw ti pa nag-overtime na. Nagagagat mo nga adayaw nila kay mo Gamjay asawa ti kabsat mo, Edna. Saan nyo amawatan ti kayat ko asawan? Saan dak amagets, nanang? Adto iti sweldok bakit? Nainayon di ti bayad ti overtime ko. Kompleto reta. Mangidulin ka man na, tapno adala ta savings ta bakit? An-anwan ta nga iti adu nga urnong nawam mga anak tayag agawaan ta. Di mo namnamaan na ita. Talaga siguro saan ta na maadaan iti anak. Lipat mo ti may papan iti da ita. Ay, basta siya. Sana ka mapukawan iti namnama. At danto pa'y dagiti kalpasan ti 5 atawon apan nagdanada sa danadaan ni iti anak. Ay na, bambanog da ita kunak may. Awan da itaan. Ngala, inka agitasaran ta mangrabi itakit din. Kalpasan na, maturog ta. Dagitaw, anak ko. Kakastoy ti kanam, ta healthy foods dagitaw. Makatulong kanu dagitoy ataraon tapno agsikog ti may sa babae. Ha? Harami dun tayo ti amin akabailan tayo tapno agsikog kan anak ko. Wino, padasam nga tati agpailaw. Ay na, saan na masapul dagita, nanang? Awan kastay padasin anak ko. Bareng agsikog kan. Di anak yo ati kasarita yo. Taiso tayan ti problema. Apay aya. Kano nakasadsadot? Ha? Sadot nga. Bambanog kanulang dayta. Pampanunutan na ngamin asaan kami kanon ama paraburan iti anak. Naklon na kanu dayta, nanang. Anya? Namin adu kanon na pinadas mi. Ngem awan kanulat ta. Iso ama sadutan. Anya? Apay Juan, masadsadot ka kanumitan kung najay asawam. Masadsadot nga. Naggagitak tupay. Kanayon ti overtime ko iti opisina. Kan oray day off ko. Sumre kaklatan ako ta iso pa ti sweldo. Sana kasta ti kayat ko asawan. Napukawan ka mo kanon itinamnama amaadaan iti anak. Ay na, no pinadas mo na minsan, wano namidwa, wano namitlaw ket awan, huston, bambanog laday ta. Ha? Bagbagaan nyo man kiti niya manugang yaw. Ipilit nanto matyagsikog ket talagang arod nga awan. Saan kami siguro ang maparaburan iti anak Ay, ubing pay jay asawam anak ko. Agsikog pay day jay. Basta aganos kayo. Di kay ka di mapukpukawan itinamnama. Basta na po kawan, tinamnamak na nang. Ipilit mo kit din, no talagang awan. Bambanog laday ta. At iti sweldok bakit? Medyo dakkel tinasweldo kita, ta nagsasaro no ti panag-overtime ka. Yag mo nga rudan. Apeng aglaladot ka ang mga awat iti sweldok ngay. Saan kan samat ang naragsak bakit? Kasano? Agawa ka nga agawa. Ngamawan mo anak ta. Uray may salakumat agbalin nga anak tamad. Tapno da kumamot ay wanak. Tamakaburing mo taggigyan latan dito balay. Saan tan ang maparaburan iti anak kunak mayt? Isalip hata mo na ta. Ay, pampanunutok pa'y kitin tagtrabaho. Makaburing mo awan ara-aramidon na. Saan na masapol nagtrabaho ka? Bakit? Umdas ti sweldok para ka data. Alakit din. Masapak pa yarong marno bigat.
Jak kaya tagpuyat bakit? So maturog ta. Napanandiid na nanang. Nay, ija ka amo Awan ijay silid yu ay Jak mo't nariingan. Kan awan dagiti kawas na. Anya? Napadan na nga rodon ngay. Awagam anak ko. Jak makontak ti cellphone na nanang. Hello, Edna. Apay nga italang agring ti cellphone mo. Ayan mo. Adak dito Manila, ang trabaho ak dito eh. Naglibas ako nata di na mga min palubusan nga umadayaw. Anya? Ay, agawid ka kuman bakit? Sa anak mo't nga kurkurang iti kwarta? Maited ko mo't amin ang kasapulam. Basta kayat ko tiyo madayaw, ka nagtrabaho. Maburing ak dito nga nararamidan na. O sige, bye. Hello. Hello, Edna. Mabit lang. Hello. Nay, anyat sang sangitam, Juan. Nanang. Di mo't agawid ang. Mano atawon na ni di Manila. Di mo't agawid ang. Nay, anyat ko na Sagpaminsan lang ag-text. Pasaray di na pa yun sungbatan ti awag ko kinkwana. Anya? Nay, apay nga tangay. Diyan mo na nang insukat nagsamutan di manugang yaw. Ay, di kag pampanunot iti negatibo anak ko. Makumikom la siguro iti trabaho na. Ay, awan. Pinanawan dakan, Juan. Insukat dakan iti obeng. Magulimag kay man matangkan. Imbas na patib ka rin yung tipakinagam ko. Kastamot ti bagbagayong. Ay, damag kumat nga main nga agsadot-sadot kakanaw. Awan talaga nga isukat na ka, ano kasta ka. Ha? Mano atawin asaan na nagawa? Awid na idna. Umawag paigan ka. Sana na kan? Nabayagan nga awan komunikasyon may. Anya? Ay, awan nga roden. Di kan mang namnamakin ko na barok. Amangan no insukat na kan. Papadnam, Juan. Di Manila na nang. Inaksapulan ni Edna. Anya? Ay, anak kong naglawat ti Manila. Amom nga raw ti pangsapulam kinkwana. Makaamuritan. Agpaspasara ka ko na. Barang makitak ti asawa ki jay. Di ba't ngamin umawawag kanya kong. Ay, agpakuyog ka nga rod Tadi mon sa amo ti turturong ijay Manila. Una nang. Natulag ko ni insan ko. Dua kami ama pa ni Manila. Insan, nakontak ko ni Edna. Kahit anyat ko na. Imbaganan ti address nga yan na. Ijay ti papananta. Imbagam ti ipapantay jay. Ay isaan insan. Isu akla aton ta. Alaman nga raw. Mapantang nga raw dun insan. Naimbag nga oras mo, Edna. Adda kami, kadwak ni insan ko. Kumusta ka, Edna? Agyamanak na sa pulan kamutlangan. Ako rin ka. Apay nga'y amasikog ka. Uwan. Di kay mabalin apastrakan ta. Dati asawak ni taunag. Ha? Asawa? Anyat kayat mo asawan? Sorry Juan, adan sa bali nga asawak. Kat may katlunton nga anak mito'y sikog ko. Andiya. Iso adi kan mang namnama pa'y kanya ka. Lipatan na kun, tanabayagan alinipat ka, Juan. Nalpay ti abaga kiti daydagundaway kat nagawid kami akas lagtay tayab ti panunot ko. Tadyak ni namnama akas jay tinamwak. Ado ti mang durdurog kanyak nga idarom ko kano ti asawa. Ngam jakon inaramid day tatauray idarom ko sana na may subli ti napalabas. Nasakitan na kiti usto, ngam bayat ti panaglabas tal daw naklon kumitlaang ti amin. Kat tilatan trabaho tinang ipamaysa kiti atensyon ko kat kaasi na adon tinaipundar ko. Gapoy ti panagagawak ngagtrabaho.
Sa anak mo tanan nga asawa iti sabali, iso ang agmay sa aklat ta nga aging gaita, tapi mo say matan ti inak. Halakastan, ti kapsat wano gayem mo, Juan. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritan ti may sa kapsat dito'y drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kaniti drama to gayem yo, JENA ALMOITE. Agyaman kami manen, ni Apo Diyos ti mang tarabay, kan mang bendisyon, kada tayo amin. Manang Bianang! Naimbag nga oras yung manan gagayam, welcome to my YouTube channel, JENA ALMOITE Drama. Manipod man kanikab sat LV san na puno na gantintay patangatang ang mga ganyo drama ita. Dear Manang Bianang, nasa paakan na ulila isa pimanawak iti lugar mi, tap nagsapul iti trabaho iti syudad. Ada ka trabahwak kat nagbalin mata nagayam ko, kan kadwak pa iti boarding house ko. May papan kada kami iti gayam ko ti pagtarayan ti kapadasak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Juna, kano nga tanga itad ni Madam ti sweldo tayo? Dahita ti Jack mo, friend. Panagsusweldo, idi kalman ng awan mo tinted na. Kanayon langan nga mala daw ti sweldo tayo. Ikaw, tanusan talata at yaguray. Itid nang tumula siguro. Ay, kas ano nga rodan nga jay, dit me, no kasta lang. Sapay na ibus ti kwarta kon. Kano laang iti nag-break kayo iti nobyong, friend? Itaadamanan baro ang nobyong? Kat siyempre ada nga rod reserba nga ko nada. Ay! Apay, iso na lang ayate ada reserba na. Ura siyak mata. Ay, gayam, kumusta kayo matan nga kanipilit? Hey, nasaya at latamot Sa paminsan laangan amapan iti inuman na pagtrabahuan ta. Kat inaklon mon. Saan pa'y? Pag panunutak pa'y man anaimbag. Ada pa'y ngamin ni Carlo. Agdat-daton mo't laang dayjay kanya. Ni Carlo nga katrabahuan tayo. Wen, jak nga rod amuno, asino kadakwada ti pilya. Ay na, sa wakas, nakasweldo tayo matlaangan. O di, matuloy yun, ti date yo. Ay, katuwan Apay, kapoy. Ay, anya nga oras, ti panagawid mo. Agsapanton Pagturugam nga ron. Iti boarding house jay kadit ko. Awan ka no ngamin kaduan na ijay tanagawidan ni Adiyang na. Ay, no kasta nga rod, paumayag to ni Philip dito boarding house ta. No, okay lang kin ka Sige lang. Awan mat problema no maipapan iti data nga banag. Kita lang Juna baka no makita jay bakat nga landlady tayo kat ay. Adumanan nga ibagbaganan. Mga babaen tumanan. Nakitak ti lalaki anang sukon iti best friend mo itay Jonah. Asino da itchay? Ay, ikwa, nana. Di mo ibaga nobyo manen ni Elvi da itchay. Ay, saan mo't siguro adakas no makirelasyon manen, nana. Single mo't tang tigayom ko. Anya? Babae kayo ngam kastakit din. Agsisinukat ti magsuksukon kada kayo. No daddo ba, agsisinukat pa iti paumayin nyo iti boarding house yo. Tinapatag akit, agbaybayad kami iti abang minana. Concern naklaan kada kayo iti gayim mo. Mawan ti rumba nga pagdanagan nyo, taam mo mi ti araramidon minana. Ay! Narigat ti mailawlawan, basag. Nay, simangput ka mo, gaya mon Elve. Nasa pa nga nag-awid ta baka makita nakman ng landlady dita. Apa nga agsapati pa nag-awid mo, kunanan tumanan. Nagtuktok nga rod idirabi Salsaludsudon na, no asino, dyan ang sukon kan ka. Talaga matdata nga bakat nga, anya kumatibibiyang na ngay. Saan mat nga iso natimang pakpakan kanya ta, di ba? Wen, amo pa'y man mo't iti dayta bakit? Sapay nakapigpig sa tiniwat na. Saan mat ngamin nga nalakatag sa politi boarding house? Ay kaganos talatan
Naimbag dito ita libre ti danom ken asidagpay ti pagtrabahuan ta. Sa bagay matkiti Ay, ni Philip ngay. Ay, nagawi dun nasapa mo't arimwar. Kat, kumusta mo ti Decho? Mayatlat ta, friend. Hang kami nga ng restaurant. Nag-take out kami lang ang itikinan medyo boarding house na. Ay maturog ka nga ro dun Madlaw puyat ka. Kaya dapay trabaho tayo ton rabi Anyat mapaspasamakin ka, Elve. Itay pa'y ang makadkadlawa. Kasla saan ka nga okay. Ay, maulawak nga, Rod. Apa yan? Hang kumana mo. Ay, mabitlaan. Takasaritak ti bosta. Ibagakin ko na ti kasasaad mo. No babali nakatagawid ako kumapay. Talaga nga hangkon nga kaya ti bagik. Ay, uwan. Isu ti ibagakin ko na. Di bali taman manulaang mo ti customer tayo ita. Ala, panawan ka pa, ta kasaritak ni boss, wan. No, kasta. Masikog ka, LV? Ang kupulos nga impagarup nga agbungat napasama kada kami ti dayjay nga lalaki. Ay, una yan nagasata. Ni, anyat kahit mo nga sawan, hamoy baga nga masikog kamat. Kasta nga rod, friend. Imbaga ka ni Philip, idi na palabas sa lawas ang di namat makaklunti si Kuko. Ay, no kasta, agpadata nga rod. Oray ni Fred, awanan bibiyang nakanyak. Linukunak na dyan nga lalaki. Ti ko na nakabsat na ti kadwa na iti dyan nga boarding house. Ngamahan matgayam. Nubya na matgayam dayjay. Anya? Kasano ngayon ti trabaho ta? Numamuan dati kastoy nga kasasad ta. Sigurado nga papanawan data. Ay, mailimod tapay. Agtrabaho tapay iti uray mano abulan, friend. Nasken nga agurnong ta. Tapno adda pang rugyan ta. Agsarita tapay man, LV. Ha? Apay ayan na naingga? Idi pa'y napalabas sa bulan ang makadlawa. Ha? Masikog kayo ka di itigayam mo. Nana. Ibagam ti pudno kanyak. Madlaw ngamin na dumakdakkel ti tiyanyo adwa. Tangiwat yung mata. Nagpigsa. Kababain kadagiti lumabas nga tataw. Ngam, agpaisaw masikog kayo. Wan nana. Ay na. Dahitan ti bagbagak ka na kayo. Oh, anya ngay ita. Nailawan kayo. Kat, ayan ngay, dagiti nakasikog ka na kayo. Awanan. Awan ti sir bidagi dya nga tatao. Anya? Ay, sana mabalinti kasta Kasi kayo, no di na kayo tulungan. Ay, awan maramidan, men. Nagpukawan nga kaslasok dagi dya nga tatao. Awatan may latan ati kastoy nga gasgasat me. Ay, nagrigatin ay ati kastoy, friend. Ay, naku nampay. Imbag atahan nga dakkel ti binayadan tayo ospital idinag-anak ta. Wen, narigat latagayam no awan ti kadwa, friend. No awan maibaon. Uray na dagsen na trabaho kapilitan nga ramiden ta. Ano santan Anya nga rod ngay. Aywan. Awan ti plano nga agawid ijay lugaryo. Jak tayatan tagsubli ijay. Tawam mo lasang petak ijay. Tamo mo ta broken family kami. Si Kangay. Uray siya ka? Awan mat lang ti sang patak ijay. Ta nabayag matan nga natay dagiti dadakkel ko. Awan mat kakabsat ko. Isong ay tuyakon. Ay, no saan ta nagtrabaho iti dayjay nga inuman. Saan siguro akas iti nagbanagan ta. No siya kakat. Hanakon nga agsubli iti dadya nga inuman. Kan hanak matlangan nga makirelasyon. Anya? Narigat ti mailawaan manan.
Guston di na minsan nga nailawan ta. Hantan nga nayunan. Sa bagay, friend, husto ka. Narigat tagsapol iti lalaki a responsable. Iti kastoy nga sitwasyon tatadta ay na. Talaga nga marigatan ta, iso nga agtulagtaan niya. Hantan nga makirelasyon kahit kailan. Agpapadamat lang dagita nga lalaki. Madamot kit di puntom. Narigat ti makatumpong manen iti irresponsable. Di bali takanayon mo't nga agkadkadwata. Uwan hanta nga kasapulan ti lalaki, ti biyagtaan niya. Nangyaga kiti tinola, nakong. Ay na, agyaman kam unay nana. Nakaturog pa'y gayam dagiti anak yo. Uwan nana. Uray ni LV, nakaturog pa'y ta napuyat idirabii. Ada ka di pa'y bagasyo. Ada pa'y mo't nana. Ni bagayo laeng kanyak no kasapulan nyo titulong ko. Ada ak laeng ditoy. Pagyamanan mi unay nana. Uray no kanayon kayo asung batan idi kat nasaya at kayo latta kada kami itigayam ko. Uray natangkan ti ulo mi adwa kat di na kang pinapanaw. Basta di yun ulitin ti kamaliyo. Unana, kun saan kami mutlaangan ngagtrabaho iti dadyang nga inuman. Awan mangkita kayo laangan iti daduma a pagkwartaan nyo. Mabalin nyo ti aglako iti makmakan dita sangwanan. Awan no saan ipadas yung ti ag-online selling. At least, makaduwayo pa'y dagiti anak yo. At iti bingay mo, iti napaglakwan ta, pren. Oh. Uy! Ha? Juna, asino jay lalaki nga kasarsaritam tadtay? Dayjay ka di? Ni Jacob dayjay. Agararam kanyam. Nubyukit din, pren. Anya, kaano pa'y? Apay nga mo yung bagbaga nga dagayaman agararam kanyam kat inaklon mo pa yan. Ay, kunak, naglaw mo? Unay kamatan? Di ba, nagtulagan ta nga awan ti makirelasyon? Kabalan ta ti agbiag nga uray awan lalaki. Kasanon ngay? Ang mga nuhan nga mapagtalkan man ng dadya nga tao. Ala, nasaya at atao ni Jacob. Saan akas kadagiti lalaki na amuta idi? Ay, kanuan gayam. No malpas ti balay nga ipatpatakder na. Ijay kamintong nga agnaed. Ha? Panawan na kami ito yan. Ay, kwa, pren. Mariknak ngamin disidido ni Jacob ang mangikalay sa kanya. Ay, unay matan. Han nga kasta tinagtulagan ta edi. Pren, di na kumaguraan, Ta sino nga ti hanga gumura no kasta nga try duranak. Han mo nga tinongpal titulagan ta. Nagasat kalaunay tanaam-amom ni Jacob, Jonah. Uwan nga rod, nana. Agsingsingput kan ha? O nagasat ka, tada lalaki anang seryoso kan ka. Uwan, nana. Kan agyaman nakadagit ti tulong yung akada kami, kabayatan ti kaadami ditoy. Awan na nyaman na. Di mo lipatan ti sumarungkar ditoy no saan ka abisi, Uwan, nana. Di kay madanagan. Nini ngay LV. Anyamot nga iti plano na. Agnaadalat ta ditoy, taawan mo't daduma apapananda, nana. Kinapudno na. Nasakit, tinakam jay gayim ko kanya. Oh, apay ka no. Gapo, tan nakirelasyonak manen. Nagtulagan mi nga min idi nga awanan ti makirelasyon. Ang naamamukmot nga rod ni Jacob, nana. Aniya? Alala. Patsyak, maawatan na kan tumot laing jay gayam mo, John. Di mo kumagurguraan jay gayam mo, nakong. Asino matehan nga gumurangay? Kasdya mate naramid nan. Agbalin kakit di ko maanaragsak para ken kuana.
Di ka madanagan. Kaskan ko na, maamamom tumet ti lalaki aparakin ka. Ay, wan gayam, mabalin nga ibatiak ti anak ko kanya yun, nana. Apay, sa di do ti bapanam. Agbiro kak kumaiti pag-ubraak. Sige. Siyak ti makaamo iti anak mo. Ket saysaya atem ti agsapol iti disente at trabaho. Iti kasta, maited mo dagiti masapsapol ti anak mo. LV, anya dyan nadamag ko? Inuman mo't gayam manan ti pagtrab-trabahoam. No choice nga, Rod, nana. Kita ata amang ano mailawan ka manan. Ay na, hanto nga mapasamak data. Sigurado am laeng. Hang kayo kadi nga madanagan. Araramidak man ti amin, tapno ayatan nak da nga tidi. Tapno ikasarnak mat. Tedi? Uwan ni tidi. So kay may iti inuman nga pag-ububraak. Agpaparamakan niya na hanakit din nga panpansinan. An nga makarek na. Iso nga aramidak man ti amin nga kabalak. No kailangan nga gintutumbuyak. Tapno agbalin kami nga close. Aramidak. Iawit konta ito da nga tidi. Pangaasim. Pilyum ana imbag ti lalaki apakiinayatam. Nangrurakit addan anak mo. Tanyat pa nagkitayo kanya. Jak amo tagpili. Inuman manen tinagamamuan yo. Di mo amo ti husto a kinatao na. Diya kaya ta mailawan ka manen. Di ka agdardarasudos balasang ko. Uwin, nana. Good. Matuloy ka di matlang ti plano tayong agsyat, tidi. Wen, iti boarding house ko langan. Sige nga, Rod. Siyak ti makamoy ti arak nga inuman tayo niya, pare. Sakto mati makamoy ti pulutan. Agtek sakto kanya yung kalpasan ti trabaho niya. O na, orayak di text mo. Ayabag to dagiti gagayam ko, tapno adda kadwatang agsyat. Dato ti ginatang ko nga arak, pare. Upat nga buti. Nagadon. Kat kunak manumay dagi jay gagayam mo nga kunam. Sana sigurado na makaumay na. Di na matriplyan ti text ko. No, handang umay di dua talangan nga agsyat niya. Ay ka na. Apay kapon. Kat anya nga ti ginatang mo nga pulutan, pare. Nagluto ak iti adobo. Sige nga, Rod. Irwar mo taro. Gyan takit din ti agsyat. Panguro-urayan ta kadagje kakaduwata niya. LV, madlaw ana hangover ka. Wana na tanagsyat kami ka ni Teddy. Sigurado ka abaro pay dayjay a lalaki. Uwan nga, Rod. Single ni Teddy. No, agbong ati napasamak iti nagbaatan. Hindi mayat manan. Sigurado nga ikasarnak to. Ikamat ko ati bagik kanyan ano agsikugak. Ta ipakitak man ka ni Juna nga hanlang nga iso nati ikasarda. Uray siyak mat Ne. Palagipan ka manen LV. No anyaman tinagkamalyam idi di mon ulitin. Kasano no itarayan da ka manen. Nariga ti mailawan manen balasang ko. Teddy, ati bagak kanyam. Anya dayta? Ibagamon, tadapay papanakin ton madamdama. Masikugak. Anya? Nagbunga tinapasamak ka data idi napalabas nga bulan. Ay, pangaasim man, LV. Di nakangawon iti kasta. Hanak nga angaw. Ibagbagak tagpaiso. No ang kang amamate, ada pa manaknak ko. Nailaw ang talaang iti dahi di arami. Tagpadata na bartag. Ngam saan ka nga ayatan? Urayan niya taramidak talaga nga hanak kayat. Hanak nga ayatan. Hanak nga ikalaysa nga uray masikugakon. Saan nakaskan ka ti babae at type ko? Kan may saka atumboy, saan ka di? Kwa. Hanak ka di nga tumboy. Kunak lang dayjay. Pudpud no nga babae ak. Basta saan ka nga ayatan, LV? Apayad da ka di parikot mo, LV.
Di ka agro nga, ang mga numaring ti anak mo. Habay, anyat na pasama kaya. Talaga nga awan na makit na dyan nga tidi. No di nakakayat ti may sa lalaki, di mo ipilit ti bagim. Kasano nga ron nga iti si Kuko? No kasta, masikog ka manan. Uwan nga ron, nana. In black nakpayan ni Tidi. Nag-alis matlang iti boarding house na. Day tanti bagbagakken ka. Kasi ka man nga roden, balasang ko. Awan ka di ti trabaho mita, LV? Ay, agla ko aklangan iti merienda, nana. Nasaysaya at pay. Tapno mailiklik kamot laeng iti pakaisang makam. Ay, Jackman, amo no apay nga kastutigas at kanyak. Ish. Agpanunot ka nga minanaimbag, sakbay nga aramidem ti may sa banag. Narigat ti mailawan kunak nga ruden. Sikan tumot laeng ti nakakaasi iti odina. No dim ngagak kumakanya yung idi. Talaga maudi ti babawi. Ang manyangay nga rod. Agsingsingpot kakit di. Dumteng tulat at lalaki ang maikari para ken ka. Iti kasto nga sitwasyon ko, ada nga tapay mangayat kanyak. Nga oray may saak nga disgrasyada, nana. Anya tigatangan niyo, Manong. Sa anak na gumatang. Umayak la makiis-istoryakan ka. Ha? Hindi pa makitkita ka ng mabain at makisaritakin ka. Taamangan ko nakno di naktumat lang pansinan. Ay, kastaya. Siya gayam ni Selmo. May sak abalaw kan pensyonado. Awan nobiyak. Ha? Mabalin ka day, di makisiningad kan ka ade. Akat. Uwan mabalin lahat ta, Manong. Pasaray inal daw metin sa sarsarong karan nakadayjaya selmo. Ay, ang kuman nga amoy iti dayjay nga tao. Papansin launay. Panagkunaket kurso na danaka. Ay, awanan oras ko iti kakasta nga banag, nana. Nakong nasaya at atao ni Selmo. Hanan nga lalaki ti priority tadta. Ag urno nga kit di para iti panagpas nga ko. Nakiitak nga inikan na ka iti chocolate, idi na minsan. Ay, uwan kay nan kaon. Ngam, han nga gaputa kay nan ko ka-type ko matanan. Ay, si kakit dimot na kong. Anya tamom nga'y amang ano ni Selmo gaya mo na talaga ti paraken ka. Sabong parakin ka. Uy, kumkumpor may matantetitad mo kanyak. Gapo, tanapatid ka kanya. Ha? Imposible, no di mo madlaw nga anda pa naggustokan ka. Nga, uray kasto ti kasasaad ko. Okay lang mo't kanya. Awan parikaw. Maklunak nga uray adan anak ko, kat masikugak pa yan manan. Noon Kasta mo no ay ayatem ti may sa tao. Maaklon mo amin. Sapay awan pa'y planok nga makirelasyon manan tadta. Mauray nak nga ta. No aklunan nak, awan to ti pagbabawyam. Nakasagana ak amang ikalay sa akin ka. Kalay sa nga dagdagos. Isuntumot lang ti pagturungan na. No kasta, aklunan na kaon? Uwan ata nakapas nga yakon. Uy, agyaman nak. Di kanto agbabaway anang aklon kanya. Sigurado ka Wen, di kanto marigatan. Tatulungan ka amang padakkel kadagiti anak mo. Kat apaman amal pasti kasarta. Agnaid kayo ni Jibalay kaw. Ibilang kaw kaspudno nga anak dagiti dua nga anak mo, Ilvay. Promise ko na itakin ka.
Aklunak nga ididamo talagang awan na pulos panagayat ko ken ni Selmo. Napilitan nakla nakikalay sa kenkwana takayat ko lang nga adamang tulong kada kami nga agiina. Ngam bayat ti panaglabas tal daw, iniinot matla na sursurok ngay nayat ti asawak, ta nakasingsing put unay kada kami nga agiina. Ba nagapagyamyamanak, ta nakatumpong akiti lalaki anang itakdar kanya. Kaya tita upatan dagita anak ko ta damat duwang anak mi kan ni Selmo. Alakastan, tugayem mo, LV. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, timay sa kapadasan, timay sa kabsat, dito'y drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Salamat manan kada kayo amin, ni Apo Diyos timang tarabay kanang bendisyon iti tunggal maysa. Manang Bianang! Hello na yung bagong oras yung amin. Welcome back to my YouTube channel, JENA ALMOITE DRAMA. Manipod man kanikab sa Matilda san napod no nagan tintay patangata ngay drama ita. Dir Manang Bianang, may isa ka religyosa. Ket numabalin jak kayat nga dagbasol kada kami iti pamilya. Iso nga amin na makita kabidot iti pada katao, dilawak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay na, awan manan. Impakat naman ti kinasarampiting dan. Pwah! Anyaman tinasagak mo at chismisan, Matilda. Ha? Ni Feli aka anak ka? Masikog ka na. Anya? Ket adan samot nobyo na. Agkasar dan samot taon. Anya nga agkasar. Kaino awan kwarta di lalaki apang ikasar na kan ni Feli. Iso nga aglib-in da kanulatan. Boo! Agbasbasol na lang itikas dyan nga raramidin da. Ket anyat mabalin nga ay no talaga nga awan kwartada. Una, ngembasol ti aglib-in asaan ang nagkasar. Sarampiting tumo na dyan aka anakak. Minansa. Takas jay ti inana idibalasang pay. Tila pakirirelasyonan na iday. Alay ta ka manan. Agsasangamanon ti ibang bakam. Kagpay suba. Imposible ani kabagis ko kaawan pulime agarang ganjang. Mala. Sa nabalay ta adamot mangitak dari ti sikog na. Uray pay. Basta maditikas jay nga aramidon da. Basol tikas jay. Nakarubwat kayon, ante. Mabantayon. Nay, nagsapa ka mo. Tay, malala, sumrek ka pa'y silya. Tanay, jak pa'y nakapag-pulbos. Ay, nagbayag kayo mat nga grub-rubwat. Aldawan. Mabiit laangan. Agpulbusak laang. Mapantan ka anakan. Ne, je bibliayo hanyo nga liplipatan. Aday jay bagkon. Mabalin aya mo ajak alaen day jay. Keimportante day jay iti papananta. Mayat nga ron no kasta, ante. Dinanang mo ngay. Apay, saan nga umay? Ada ka numat aramidon na. Ho, kas jay la ka na yun jay inam. Tunggal adda Bible study, adda pambarna. Makamumutin numapanto jay impyerno. Uwan kanayon kumatlang nga palagipan isuda. Pati ni tatangkan nagja kakabsat ko. Kanayon ko isuda nga kaskasabuan ngam kaslawan mo ti dengdeng ganda. How, baybaya mo na ano di da kadenggan. Tao, ray ni Uncle mo. Di nak ipang pangag dayjay. Kanayon ko nga awisa na sumurot kanya. Ang di na kayat. Sana balik ka no, tamakimismisa mo't iti Domingo. Makaamuda na iti biyagda. Agkukuyogdan to nga mapan iti impyerno ata nasukir damat. Ay, uwan kaya mante. Naamuan yung diyama ipapan ka ni Judilin. Ay, saan pa? Anya day taaya? Katno adamanan ka barbaro nga boyfriend na. Aya! Ay, una yun day jay babae. Agsusukat tinobyo na. Enton kwan, agsikog banain. Uwan nga roda Kaslan, tumat ngamin mabisbisinan iti lalaki. No adag aram kanya na, aklunan na nga dagos. Awan pa'y palabsan na.
Puli da mo ngamin ti sarampiteng. Hay, awan da gita at tao. Nangisit ti kararwada. Taawan pa'y umnaw nga aramid da. Agbas-basol da iti kasjay nga aramidin da. Nanang, adda kadwa kasi mangpet. Ni Pani. Naubyak. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Di mo kunak alalaki ti pakirelasyon sana padam a babae, Janain. Ni Pani ti ay ayatek nanang. Sana ka makarik na iti ayat iti lalaki. Basta ni Pani laeng ti loves ko. Ay, saan ang mabalay? Kaya't mau ti agtuok iti impyernaw. Sinaam day ta a babae. Kat si kamay Panay, sumapul ka iti lalaki a pakirelasyon saan ka tapadam a babae? Ay, makiasawa kayo kiday iti lalaki tapno aganak kayo. Mawatan da kami kumamit, nanang. Ay, basa siya kayat. Basaul ti aramidam. Agsina kayo nukunak, agsina kayo. Nukastamat lang. Nasaysaya at lang agtalaw kami, nanang. Anya. Ayan ako. Di mo ko matagidak sa inti bagbagak. Tapara mo'tla iti pagsayaatan yu adwa. Diyak kayat ngagbasol kayaw. Basta pumanaw kami. Kasanda kami mo'tla mawatan nanang. Malalagarudain. Saan kayo nalapdan? Tadyak kayat ngagtalaw ka, anak ko. Lakay, intamaki Bible study. Si kalatan bakit tanay adapay aramidag ay sibuga kiti bulak. Kastala ka na yun rin! Tunggalawisin ka, ada ka na yun pambarmaw. Apay, di ka mabutang iti kastangar aramidam, Isu nga raw anay tao ka, tapno agdayaw ka, kani apaw. Makimismisak matitiduminggaw. Sa bali pa'y dayjay, may mayat mutlaeng no agiin nadal tayo iti sasao ti apaw. Alay, si kalatan ti mapan. Umayak tao no maminsan. Intun awan aramidag. Ha! Makamu ka. Basta awan to ti pababasulam. No madusa kanto iti kastangar aramidam. Kasano ang maisalakan ka, no kasta ka, magsisalakan nga rudan iti bagbaginan. Ha? Natangkan ti uluyaw. Ante, masikugmat gayamanan ni insan, Philly. Anya? Ay, nagbasit pa'y lajay anak na masikugmanayin. Ay na, uwan ante. Kat amuyo, sa balimanan ti ama jay si kugna. Anya? Tay sigud anobyo na ngay. Nagsinada ka nun. Anya? Ay unay mo tindagita at tao. Nagtuturod ang agbasbasol. Ay, day tako nga minang, tadi da mapan makimisa. Tapno malawlawagan kumamo ti panunod da. Uwan nga roda. Handa tayo lang at tultuladen. Nga di numinggo nga makimisa tayo. Da tayo pa iti para kararag iti simbaan. Kan para basa iti Biblia. Dalala, di mo tultuladan dagita akakasinsin mo ama nagbasaw kaanakan. Uwan ante, amok mati na saya at panhaan. Isu nga hangkuntong aramidin ti kasjay. Managbasol dagi nga kakasinsin ko. Ipag-erma, mabalin abagbagaam ni Feli nga anak mo. Tanay, masikog man gaya main. Ay, wan nga roda ipag. Nagbiit mo nga roda nakabiro kiti kasukat ti mo na anubyo na. Ay kabagbagaam mo ngamin Bagbaga akmet nga madumulat ta ngamin tagaram kang kwana. Kat masulisog mo no kwa. Ay, awan na ano kas jay akanayon ti aramid na. Saan ama isalakan? Kahit nakasarita mo ti baro anobyo na. Ibagam ta ikasarnan ti anak mo. Ay, agurnong dan sa kanupay ipag. Tawampay makwarta jay lalaki. Kahit
Aglib-in damanan. Kapilitan ng aipag. Ay sos, awanan Napaklan launa yun naman nagbasol ni Feli no kastalaang. Kabsat ko ti ama ti anak mo. Iso nga mo siguro karbengak ama kibiyang. Ta awang ke ngarudan day di kabsat ko amang bagbaga iti anak na. Ay, Di mo ipalubos nga aglib inda. Ibagam taag kasarda pa'y nga umuna, sada agdun na. awan mo maramidak ipag. Ha? Konsentitor ka mo nga ina. Ipalubos mo latan nga agbasol day anak mo. Di kaila mabutang itikas tangar aramidon yaw. Ni, si kamat gayam ti masabat ko Edmond. Papanam. Di talang silya. Si Kangay, papanam. Ay, itaman balay jay padak nga religyosa. Ada Bible study may ngamin. Ay, kastaya. Mayat nga rod Ilaklak aman na kami silya niya. Umaya ka kay di Awisan ka man kay di Edmond. Mayat dayjay. Tapakaisa la kanam. Mailiklik kay ti basol. Sige, inton maminsan ton. Tadapay ngamin papanak. Papanamanan aya. Ni, sabong samat datay gamo nga nabalkot iti papel. Ha? Aywan, isagot ko man. Ni, pangisagutam ita nga Edmond. Secret. Sabong parakin ka, Erma. Ay nakababain. Bakbakitan akon. Ngamsagutan nakpaylay ti sabong. Anya ko matidakas na kat pakaragsakak nga rudmat. Oh, awatam kat din. Ay kat, agyaman ak nga rod Edmond. Hanggang sayang daytoy asabong. Malaylay tumulaang daytoy no bumayag. Naggastos ka paylaang. Numaminsan, numangisagot ka manan iti sabong. Mabalin na daytay maimulalangan. Tapno saan na sayang, Edmond. Tay addaramot na. Ha? Ay, oo na niya. Sige. At least, imbagam. Amok to no, sumarunaw. Okay. Kasano nga aklunan na ka din, Erma. Ay, kababain samit. Ang mga noan niya tisawan ti tao. Bakit akon nga makinobyo akpay lahaan? Anya ko matibibiyang da. Saan mo't nga isuda ti agin nayat? Datamot. Isong aklunan na kaon. Amok nga damot panagayat mo kanyak. Marik-rik nak na ita. Ay, aklunak Edmond. Nabayagan nga dariknakan ka. Nga mabainak lamang aklon. Ta saan tamot nga agbagay. Bakbaketak ngamsi ka. Manulaang mo't atawan ti bait ta. Sa nga pulo laang mo't atawan. Okay lang na ita. Alan, aklunan na kaon ta agdeng natan kas agasawa. Ay, mala. Sige nga roden Wunan. I love you too, Edmond. Huwag yaman ak, Irma. Ala, ante! Jay ipag mo! Sumarampit yan! Apay aya, Celia. Kat no nagpaaram gayam ka ni Edmond. Kat isuda ka nun. Anya! Ay, yung kabagbagaan. Lapdam kit ditan Asawa day jay, kapsat mo day jay, di ba? Kan ada asawa ni Edmond. Nagsinadalaang. Basulat tararami danda. Ay, lakit di Ay, naklokaon. Impakat naman ti kinaampang nan. Mangibabain day jay nga ipagkaw. Bagbagam isuda ante. Pag sinamkit di. Apay aya at tila pakibibiyang ang Matilda. Di ka baybayan ida ta biyag damit da ita. Asawa day di kapsat ko ni Irma. Isaw nga adakarbengak amang bagbagakan ko na. Bakbakitan ang makinubnubyaw. Balo mo't ka. Uwin ngam adasawa ni Edmond. Nagsinadalaang. Angam nagkasarda itiim mo na nga asawa na. Saan asika timang pakpakan kadakwada? Iso adi ka makibibiyang itigayta. Anyat serbek a religyosa. No jak ipakat ti amok maipapan iti sasaw ti apo. Basaul ti aramidon da. Iso ama sapol nga agsinada.
Bak tanda dyan nga ante Irma. Nga maki-boyfriend pa lang. Hanaan mo nga katawaan tayo tilak-likodan na ante. Ay, wun nga rod Ay, Ay, no siyak siguro ti mabalaw. Ay, mabain ako na maki-boyfriend. Talaga ati mawid jay anak na kinkuha na nga ampang. Kita jay anak na. Dua nga inauna jay anak na. Ta, agduma dagiti amhada. uwan nga ruda Kat da jay mat nga Edmond, han nga agpampanunot. Imbis nga jay padak ko mga ubing taraman na, ngamhaan mat. Ay, no makiinayat ka, Celia. Pilyum to tay talaga abaraw. Di awan sabit na, ken awan bisyo na. Ay, uwan ante. Amok, dagita nga bambanag. Anya serbek nga relihiyosan no hangko nga ipakat. Piliak nga permi ati pakiasawaak. Han nga kumkomporme ta. At numabalin, di padak nga relihiyos ati pakirelasyonak ante. Tapno agpadak kami nga maisalakan. Kat mapang kami to ijia langit. Ala, Huston Irma. Di mo ikaskasot yan yaman namang mangag mo tapno saan ngagsakit ti barukong mo. Nagsakit lang kami na panunutan. Api akas jay dagijatat tao. No asino pa'y dagiti dinuminggo agmisa. Kan dagiti tattao amangas kasaba. Isuda mo ti manglalais kamangkat kataway tiliklikod. Damat lang na Matilda kan jay kaanakan na asilya ti mang dildilaw iti relasyon ta. Sanda kaya ti relasyon ta Edmond? Saan na isudat ti agbali na tubang iti inayat ta, Irma? No kasapulan apumanaw ta ditoy, aramidin ta. Tapno mayadayuta karag iti toksik at tao. Sige, umano gutak iti day tasing-asing mo Edmond. Pimanaw mo't kaya man da Irma kan Edmond dito'y lugar tayo. Oray sa dino pa'y ti papapananda. Di dan tumaitarayan ti basol da. Basol ti aramidon da. Wen, basol no basol. Ang awan karbe nga mamang lais kadakwada. Kan no agistorya kayo kaniselya, katkatawaan nyo ida. Nangalaan nyo nga iti karbengan nyo amang katkatawa iti padayo ataaw. Kat amin tayo mat kat managbasaw. Andaya na santuan ataaw. Adda, da kami ama nagsimba day ta. Di mo maibagat ti kasta. Tauray dinuminggo kang agsimba, kan agiwarwaragawag ka pa iti sasao ti apaw, ang kastamot ti ugalay. Kasanaw, apat yan na kaday ti awi sa matataaw, no kastamot ti makit kita na nga ugalay. Amok isakit mo ni Irma, talimod nga minakras mo. Na, kita ti kasta parag pampanunot mo. Umno ayad lang ita nga ibagbagam. Apay, kasta ti religyosa. Kandi mo kadngan ti pada mataaw. Di ka kundi dilaw iti maday nga aramidon ti sabali at taaw. Tamis mon tupay nga anak mo. Kat adda kalimlibin na apada na mutla babae. Nalipatam, tumboy di anak mo. Kundi dilaw kay ti bindot ti sabalay. Ngamjay anak ta, di mo mat nga rod mapagbagaan. Basol mutla ti aramidon na sanaya. Makidenden na iti pada na mutla babae. Kwala kay. Di ka makasaaw, tamapaiswan ka. So kita masay. Di ka una, ita kababayin ti kastangar aramida. Imbes adilawam, uno oyawam ti aramin ti sabali at tao. Ikararagam kit di Tatipod na nga anak ti Diyos. Saan anauyaw, kan saan atismusa. Awanan na nang sininaan na kun ni Pani. Ay nasayat kiti Tapno mailisi kayaw iti basaw. Jak kabaalan dag may sana nang. Jak na iruam ngawan kadkadwa na. Ada kami mo kanitatang mau akad kadwam.
Nobya ti kasapulak nanang! Nobya! Iso ang masapul ngagsapulak kadagos iti kasukat ni Pani. Anya! Asino ta kaduam asimang pa dyanin? Nobyak nanang. Ni Eloisa. Ha? Naimbag nga oras mo, nana? Dyanin, saan man natila irabrabak mo, Amok amang rabrabak kalaeng. Pudno ti ibagbagak nanang. Nobyak ni Eloisa. Agnaeden dito balay. Taag din na kamin. Sapay la ko ma, na maaklunak nga agbalin na manugang, nana. Ay, agtal na ka. Ay, agpadataba kahit iso adinak manaw-awagan iti nana. Kahit nubyok nga rodan to yanak mau. O di nana ko nagunkin ka. Unaw, nanang paiki di ko Ay, saan? Saan? Jak maklawn. Agsina kayaw. Jak kayat ti aramidan yaw. Nulapdan yu tinayat mi. Agtalaw kami langin. Ay, sana! Sino nga ti katulungan mi kun ni tatang mo? No panawan da kami anak ko. Nukas nga rod. Di daklapdan iti kayat kong aramidan, nanang. Ante, tulungan da ko mailamang dak. Ha? Hapayan, Celia. Intarayak jasawa ni Brother Rosito. Dan natiliwan da kami nga naturog iji balay. Anya? Hapay, adaya relasyon yaw kun ni Brother Rosito. Kwa, uwan nga rod. Na-develop nga mentirek na mitaka na yon kami nga kuyog. Anya? Katkasla ko na di asawa ni Rosito nga agdarom. Anya nga darami da kanti. Tulungan dakmat Kumusta jay kaso da Celia kan na di arusitaw? Ay, kasjay lakay. Nagsasarita dahi jay barangay. Naimbag ta saan pinatuloy jay babae ti darum na kontra kadakwada. Okay. Anyat makunamiti na ita, Matilda. Makunak nga? Anya kumangay? Jay ka anakam analaing agdilaw. Isumat gayam tiyada aramid na. Ay, manyangay. Ketao laeng mo't nga agbasaw lakay. Jay tangarun kait. Amin tayaw agbasaw. Awan na santuan. Isu ano ada makabasaw. Di mo katawaan wano tagtagibasitan. Tas ana nasaya at tikasta. Ay, uwain lakay. Namiris kung day tabidot ko. Puno unay day ta, anak ko nam. Imbes adilawan, wano katawaan tayaw dagiti agbasbasaw. Ikararagan tayo kit di ida, lakay. Husto amin ngayong bagat asawak iso manipod idin, inijakon timang dilaw, wano manguy-uyaw iti kam maliti padak a tao. Agpatinggala nga roditan, ti kapadasak, ti gaya muno kabsat mo, Matilda. Alaga gayam ditan ti nagpatinggaan, day tapakasaritan ti may sakabsat dito'y drama tayo.